gani lingaranga target gani continue linga target ina penning goyo in gumba hanga amidune yena gwa kazali furani kaya gumba hawa kan yawai wana tunani yawe gwa kaza nga HIV ya Ebola gwa kazali kaza anya nado kaza mvugo kaza awako wana niyanga daha kwa burudi nani yawe amine nani ono anchigani anayawe uliazile edu abolo nipi kabolo pelingo ya bimko bole pibe uliazile dungo apanga guna namanga dagbarani anasaha oke yawe angu odu shina rani dungogu na duho na imorani ono chiye yesayo